Pozdrav, dobrodošli na moj kanal. Danas govorimo o izlistavanju i nabrajanju ideja u našem eseju. Ostanite do kraja sa mnom. Za one koji su prvi put na mom kanalu, dobrodošli. Moje ime je Daniela, po zanimanju sam profesor engleskog jezika i ovdje možete da nađete sadržaj koji će vam pomoći da što bolje i što uspješnije savladate govor, čitanje i pisanje. Ukoliko vas taj sadržaj zanima, pretplatite se na moj kanal, a mi danas nastavljamo našu temu koju smo započeli pre nekoliko nedelja, a ta tema je vezana za linking words, to jest za izraze koje koristimo kada pišemo esej. Kao što već znate, kada pišemo esej, veoma je važno da vodimo računa o samom toku eseja i o tome da on bude zanimljiv našim čitaocima, jer vam pomaže da vaše misli organizujete na pravi način i da vaš tekst budi interesovanje i zadržava pažnju vašeg čitaoca. Danas ću vam predstaviti listu izraza koju koristimo kada želimo da opišemo kojim redosledom se nešto dešava, kada želimo da opišemo neki proces ili kada želimo da navedemo kakav tok taj proces ima, pa moramo da razvrstamo na određene korake. Kratko podsjećanje. Kada pišete esej, vrlo je važno da pre toga napravite jedan outline. A šta je to? To je u stvari jedan kratak pregled onoga što vi želite da napišete u vašem eseju. I pre nego što ste krenuli sa pisanjem, imat ćete jedan logičan redosled kojim ćete navoditi vaše misli, to jest ideje. Tek onda, kada vam je poznat redosled izlaganja, krećete sa oblikovanjem tih ideja u rečenice, grupisanjem tih rečenica i pisanjem čitavih pasusa. Da vam pojasnim na jednom primjeru. Govorimo o video game addiction i o tome how to overcome video game addiction. Ovaj problem je svima poznat. Bilo da ste mlađeg uzrasta, da sami igrate igrice ili da ste okruženi onima koji provode sate i sate igrajući igrice ili da ste roditelj. Sigurno vam je palo na pamet šta je u stvari video game addiction. I samom definicijom naše teme podstičemo interesovanje, jel tako? U našem eseju bavimo se razradom. Ja želim da navedem 3 koraka, odnosno 3 stavke, 3 ideje od kojih ću da pođem kako bih definisala u stvari šta je zavisnost i kako može da se prevaziđe. 1. Accept that you have a problem. 2. Ask for help. 3. Find another hobby. To vam je moj outline. Sad mi trebaju ideje i potrebne su mi linking words. Da bih započela sa ovom prvom idejom, moram da razmislim šta od onih izraza mogu da iskoristim. A to su to begin with, to start, first, firstly, first of all. Odabrat ću first of all. First of all koristim kada želim da naglasim da je to isključivo prvi korak. Ako želim da se služim sa first, second i third, to su izrazi koji podrazumevaju da postoji logičan redosled kako se radnja izvodi, o njima ću vam govoriti kasnije. Ali sada, kada govorimo o pisanju samog eseja i razrade, obratite pažnju da želim da napravim redosled, ali ne takav koji bi podrazumevao prosto nabrajanje. Pa evo mog prvog pasusa. First of all, you need to realize that spending over 10 hours a day gaming is a warning sign. Neglecting your health and withdrawing from social life can cause severe problems. Therefore, you need to take a deep look at yourself and accept that you are dealing with a problem of addiction. Drugi korak. Ask for help. Kada želim da nastavim drugi pasus, mogu da iskoristim then, next, a isto tako mogu da koristim i izraze koji služe da se nadovežu informacije jedna na drugu, o njima sam već pravila video, ostavit ću vam u linku ispod i to su also, in addition, moreover, pa pogledajte video koji vam se nalazi u opisu. In addition to recognizing a problem, you should also ask for help. No matter what difficulties you're trying to overcome, you're not alone. Gaming disorder has been recognized as an official disease, so people can seek the help that they need. I stižemo do naše posljednje ideje na spisku, a to je find another hobby. Izrazi koje mogu da iskoristim su sljedeći. Last, lastly, eventually,
finally, last but not least. Evo je prva rečenica, a na vama ostavljam da smislite koji to hobi može da ustupi mjesto igranju igrica i da pomogne nekome da prevaziđe zavisnost. Ostavite mi u komentarima koje su to ideje, pa hajde zajedno da razmatramo kako ovaj problem može da se reši. Sjećate se da sam vam rekla da zapamtite first, second, third. Njih ćemo sada da iskoristimo. Ukoliko volite kuvanje, primetili ste kako se opisuje jedan recept. Prvo stavite to i to, onda, zatim i tako dalje. U tim situacijama recimo možemo da iskoristimo te izraze. Hajmo da govorimo o palačinkama. Nakon što navedemo koji su nam sastojci neophodni, prelazimo na opisivanje procesa. Put flour, eggs and milk together. Or first, put flour, milk, eggs together. Then add some oil and pinch of salt. Or second, add some oil or pinch of salt. Next, stir the mixture. Or third, stir the mixture. Ovaj oblik pisanja nije vezan isključivo za kuvanje, možete da ga koristite za bilo koji proces koji se odvija u određenim koracima, gdje se zahteva nabrajanje i ukazivanje na redosled kojim se određeni postupak odvija. U komentarima mi napišite šta vi volite da kuvate. Također napišite mi na koji način se to jelo priprema. Probajte da iskoristite izraze koje smo danas naučili. Nadam se da vam se video dopao. Lajkujte, podelite, pretplatite se na moj kanal ukoliko vas zanima još sadržaja vezanih za učenje stranog jezika, a mi se vidimo u sljedećem. Doviđenja!